دما خوش ببینرین هجا ایرو 22 تیر ماه 2024 روزان جن روزا دوشمه بویر و گشتن هری سرکو هری بادکش همین لسر استا هرمی و هم جن سر استا جهان رودانا امجوره پیشکش بکن لی وکی هر تم دسپیکه چه سرونچه لسر بريار عفويا جشتي يا جرديجين حسكي وقامشتو حتى نها بيتري 305 جردي حاتنا بردان بشتي بريار عفويا جشتي شيخ اوروسبيان هرمي بفرماندارين جشتيين قصد او يبجير جديان سي بي تي جارا يكمين درباري تجريد ده برسوان او قبول كركو تجريد دجبري ستاندارت نافنتوية لزاپی گریلین آزادیا کردستانی 4 جاران جاسمان و لبارگین ارتش دولت ترکیه داگیر کردند. بیدرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمع برفرهیا بلتنا خوا یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نو چامایا یکمین تکلداری بریار عفویا کج عالیه مجلسا گشتری و بریا خواستر و خاطب راگاندن او بریار ادیکاتی مریتی ده چارچوبه بریاری ده همال حسکی و لقامشتو حتی نها بیتری 305 گرتی حاتنه بردان بطایبتی تکلداری بردانا گرتیان جیم هم الباتین گرتیان و هم شیخ اوروسپین هرمی کیف خوشی خوانی زمان هفسرو که مسئله جیم دما بردانا گرتیان ده آنی زمان کو او هیوی دکن او کسی کو حاتنه بردان به آوه که آرام دناوا جواکی ده تب بگرن. بريارا مجلسا گلاناري و بريا خسرا عفويا گشتي كتمريتي و گرتيدين بردان. ببونيا سال وگرا شورشا 19 تیر مهيري و بريا خسريا ديمقراطيك 17 تیر مها 2024 بريارا عفويا راگهاند. بريارا عفويا دجيوينا سي آليا هزين سوريا ديمقراطيك قصد دي مجلس سوريا ديمقراطيك مسادي وري بريا خسريا ديمقراطيك هاتزاين جدوبا هجمار گرتي جگرتيگين قامشلو حسكي هاتن بردان شويدن لگرتيگها ناونديا تاخا غويرانا باشار حسكي هجمار گرتي هاتن بردان اف جی دیمنین ایرو جبر گرتیگها علایا یا باجار قامشلویا لوی گرتیگه جی 105 گرتی هاتن بردان مالباتین گرتیان شیخ اوروسپین هرمی لپیشیا گرتیگهان کومبون تاکو خزمین خواب شوازی بکنه لقامشلو لبيشيا گرتيگه بنابي روسبين هرما باكروش لاتي سوريا ومجلس عشيريا الطي سباسياري وبريا خسر وقصدي هاتكرين نشكر كل من ساهم نشكر كل من تكلم طبعا نشكر الإدارة الذاتية ام سپاسیار و بریا خسر دکن لسر گرتنا و بریاره ام بانگ لکسین جی گرتیگه درکتی که لسر ریا باش بمشن و نین لیستوکین کومین چته و آلین دربه عشائر في الجزيرة وحقيقة نحن ونشكر الإدارة الذاتية ام سپاسیا فرمادار گشتی قصدی مظلوم عبدی و ریوبریا خسر دکن که پیشنیام بجهانین اما بردانا گرتیان لحسك جي هفسروكي مسدي محمود المسلط تيكل داري مجاري جروجنا مع بانان رآخفي ويكون يدا وعونا لنا في محمود المسلط قوت سربست بردانا گرتيان انجامين كوم جيفينا روسبي وعشيران بو ام هيفي دكن كو افكسين هاتن بردان ببن بشك جي جواكي لحسك جي بهتري دصت گرتي هاتن بردان حتى آماده کرنا بینوچه لگوری آگاهی هاتبون گرتن بهتری 305 گرتی هاتبون بردان حسين الأبرز يك جروس بين عشير عقيدات لسر مجار جو تلفزيون مرا آخذي الأبرز ديار كركو أفريار أرينيبو ودي أفريار نيزيد حزار كسدنا باخد بقرا وهاقوت حقيقة نبارك هذا العفو المبارك في شمال شرق سوريا
براسي ام في بريارا بيروز ياكو لباكور رجلات سوريا يا جالي ريفبريا خسر و هاتيه درخستين ام بيروز دكن اف بريارا عفوية اريني بو وقرتين كوي بين بردان نزي 2000 كسن ام وكا عشير و سبين هرمي امي هرتم لكيلكا ريفبريا خسر بسكنن ایروژی وکا کوم جگرتیان هاتن بردان جزندانا حسکی ام هر لکلکا ریوبریا خسر و هزن قصده بسکنن به همو هزا خواه بله هر ریوبریا خسر هجمارا کسین کو جعفوی گشتی صوت ورگرتنا قناغین بردانا وان و آرمانجا جعفوی جاش کرکر لگوری وی 1512 کس جبريار عفوی سود بگیرند. هفسروک مجلس ریوبریا خسریا دموکراتیک هرما باکور و روشتات سوریه حسین عثمان جا آژانس آنهیرا آخویم. عثمان دیار کرد که 1512 گرتی که جوان 6 جنن سوده جوی عفوی ورگرتن او ده لگوری دو قناغان ورن بردان. عثمان لسر وان قناغان جا آگاهی دا. دو قناغا یکمین ده 1112 کس پشتی با آوه که بشوی ورن بردان. دست پیکی گرتی جگرتیگاه رقایتین بردان پشتر جگرتیگهین کانتونا جزیره او بشاداوی جی و جگرتیگهین کانتونا فرات او من بجیبن. در بار قناقا دوامین ده جو عثمان گوت دوی قناقی ده و 400 گرتیان قناقا نیوی جزای دیگره نوا خوارن بردان. او گرتی و دمکه کن ده ورن بردان. عثمان دیار کرد که آرمانچ اوه در فتا جبوان کسین هاتنه بردان ری بیداین کو جاره کدن ده جواکی ده çalak bin uğrula xabeleyzin. بالهر لهرما باکور او روشلات سوریه بریار عفویا گشتی بکیف خوشی تی پیشوازی کرن هما پشتی بریار کتمریت جی گلک شیخ و روسپین کرد و عرب به فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی و فرماندارا گشتی یکینین پاراسنا جن یپجی روحلات افرین رجویان شیخ و روسپیان بریارا به ارنی پیشوازی کرن آلیان بریارین جوینا دوامین آیکتیان نشتمانیا اشیر و پکهاتین سوریه نقاش کرن. تێکلداری کەسێن دەستێ وان دەکوشتنا سووریان دەتونەیە ji bo efyeke giştî karwere kirin. Piştre tev li civakê bên kirin. Evyekê ji biryarên di civîna duyemîn ayekîtiya niştîmaniya eşîr û pêkhatên Sûriye ya 25 Gulanê hatî girtin bû. Piştî biryar ketmeriyetê li herêmê kêfxweşiyek jî pêk hat. Li ser vê yekê gelek şêx û Rûspiyên Kurd û Erebiyên herêma Bakurûşlatê Sûriyê bi fermandarê giştiyê Qesedê û fermandariya giştiya YPJ Rohlata Efrîn re civiyan. Nûçeya navendara gihandin û çepemeniyê ya Qesedê ya nûçe par vekirî têkildarê civînê jî agahî dan. Li gorî malperê di civînê de biryara efûyê ya Rêveberiya Xweser vê dawiyê derxistiye derxistina koçberên herêma Bakurûşlatê Sûriyê ji kampa holî û mekanîzmeya pêkana biryarên civîna duyemîn a yekîtiya niştîmaniya eşîr û pêkhatên Sûriyê nîqaş kirin. Civîna duyemîn a yekîtiya niştîmaniya eşîr û pêkhatên Sûriyê 25 Gulanê ji aliyê Rêveberiya Xweser, Mesedê û Qesedê ve hat bi organîze kirin. Di civîna li Hesekê de bêhtirî 5000 kes amade bûn. Çend ji xalên biryarên ji civînê derketîn wiha bûn. Em terorê red dikin. Têkoşîna li hemberî wê giring e. Em nîcatperestiya li ser esasê netewî, olî û zayînperestiyê red dikin. Em bi nirxên demokrasî mafê mirovan û azadiya welatan bawerin. Giringî bi qada çandinî, berhemên sewalan û beşên din were dayin. Mijara koçberên li kampan û komên din yên got dixwazin vegerin warên xwe li ber çavan were girtin. Ji rêberapa û her sê girtiyên din yên li İmraliyê têne dîlgirtin careke din biryara qedexe hevdîtina bi malbatê re hate dayîn herî dawî birayê rêberapa Mehmet Öcalan beriya bêtirî 4 saleya karîbû hevdîtineke rûbirû bi rêberapa re pêk bîne ji wê çaxê ve agahî ji İmraliyê nayê girtin û ev jî dibe sedema ku fikarên gelê Kurd û dostê wan yên li ser rewşa rêberapa zêde bibe.
جری بر آپو گرتی دن حامل الزرم عمر خیری کنار و ویسی آقتاش لگرتیگاه امرالی دیل گرتینا زیده تری چلمهن تو آگاهی ناین گرنه. هات زانین کوش پوری بر آپو و هر سی گرتین دن جاره که دنج بو سیمهان بریارا قدخه هفدیتنه بمالباتی رهاتی داینه. دادگریه انفاضیا بورسایی برسواس لیدانا پاریزر و مالباتان آبدا خوزه هفدیتنه هات بو کرنده. دادگه دازانین کو سروکاتیالش نیا دسپلینی دچاره تیرمه هیته شبوری براپو گرتی دن جاره که دن جزای دسپلینی دایا. دبریاره دهن جتا جزای دسپلینی نهات دیار کرنه. داخواز آگاهی و بلگیان ین پاریزران جیهاتن رد کرنه. پاریزر ویلی جی بریاره جزای دسپلینی لدادگاه جزاین گران آبورسایی اعتراضی بکنه. ریبر آپو جپازده سباتا 1999 حتانها ده حجره یک کسی ده تیگرتن و مافی هفدیتنی بهنجتان تی آستان کرن. ده 12 سالین اول ده مافی هفدیتنا بپاریزران رل دیجی زاگونان تنی به هفته روژه که او ساعته که هاتا بسینور دار کرن. او مافا جی بهنجتن مخالفت هوایی و کشتی خرابه هاتا آستان کرن. جبیستو هفته تیرمها 2011 حتا ایرو پارێزەرتنێ دمەها گولان تەباغا 2019 دە پێنجاران چوونە ئیمرالیە و هەردیتن پێکانینە. پێشتی هەفتێ تەباغا 2019 ئیدی هەردیتنا پارێزەرانە بگرتیان ڕەهات قوتکردنە. ji sala 2014 hetan hatine pêncaran malbat çûne hevdîtina girtiyên îmraliyê. Herî dawî birayê Birapo Mihemed Ocilan di sê adara 2020 de rûbirû hevdîtin kir. Ji roja girtina Birapo tenê 27 Nîsana 2020 û 25 adara 2021 du caran bi telefona bi malbatê re axebiye. Axaftina telefonê ya 25 adara 2021 jî di nîvî de hatiye qutkirin. Ji wê rojê hetanha tuagahî ji Birapo girtiyê de nayê girtin. Tebîbeyekê jî dewleta Tirka faşîst û qirkir iddia dike ku li îmraliyê te jî tune ye. CPT cara yekemîn derbarê tecrîdê de pirs bersivand û diyar kir ku tecrîd nayê qebûlkirin lê qala berpirsariya xwe ya divê yekê de nekir. CPT qebûl kir ku tecrîd dijberê standartên navneteweyî ye. Her wiha CPT dest nîşan kir ku girtiyên li îmraliyê 158 saetên hefteyê dibin îzoleyê de derbas dikin lêbelê ev bêhiqûqî binav nekir. Tevê hemû fikaran jî CPT got demame pêdivî pêdît em dikarin serdana îmraliyê bikin û ji tecrîda mutlaq re ev bersivda muameleya xirabnîne. Ajansa ANF têkildarê tecrîdê xwest bi CPT re hevdîtinê pêk bînin. Ji Ajansa ANF hat xwestin ku hevpêvîn li ser navê sekreterê rêveber ê CPT Hag Chetwin werin weşandin û bersivên ku CPT dayîne weke heyî werin parvekirin. Li ser pirsa gelo ji ber Tirkiye erê nekiriye hûn raporê naweşînin, CPT'ye ev bersiv da. Peymana ku CPT ava kirî li ser esasê du bingehan e, hevkarî û nepenî. Weke encam CPT tenê dikare bi destûra devleta din rapora biweşîne. CPT diyar kir ku ji bo girtiyên li îmraliyê komîte diyalogê bi rayadarên Tirk didomîne lê ev diyalog veşartiye û got bi vê yekê re mîna serdanên di sala 2019 û beriya wê de şandê tî îddia newergirtine ku rayadarên girtîgehê muameleyekî xerab li girtiyên li girtîgeha îmraliyê dike. CPT'ye neh caran û di her carî de di çarçoveya xweser de serdana îmraliyê kiriye. CPT eger pêdivî pê bibîne dibe biryar bide ku serdaneke nû li îmraliyê bike. CPT da zanîn ku CPT rewşa Rêberapo sê girtiyên din pir ji nêz ve dişopîne wiha doman. Ji xeynî diyaloga ku bi rayadarên netewî re dewam dike, CPT bi rengekî rêk û pêk bi parêzerên Abdullah Öcalan re jî di nava pêwendî de ye. CPT'ye di rapora xwe ya serdanaya 2019 de diyar kiriye ku hemû girtî piranî car dibin îzolasyonê de tên ragirtin, li gorî CPT rewşekî wiha nayê qebûlkirin. Pêwendiya girtiyên li girtîgeha îmraliya bi cîhana derve re hertim di navbera CPT û rayadarên Tirk de bûye mijara diyalogek zêde û demdirêj. CPT eşkere kir ku astênkirina serdanên parêzer û endamên malbatê nayê qebûlkirin,
ev yek bi eşkere bin pêkirina peymanên mafê mirovan ên nav neteveye û got CPT bi sîstematik ji rayadarên netewî yên dewletê daxwaz dike ku bersivê bide raporên jê re hatine şandin. Bersiva ku hikûmeta Tirk ji pêşniyarên di rapora 2019 de hatî diyarkirin re dayî di malpera înternetê ya komiteyê de heye. Ji derveyê agahiyên bersiva rayadaran ti agahiyên din nayên weşandin. CPT'ye du pirsên anefê bê bersiv hiştin. Em derbazî hermîn parastinê yên medyayê bibin, Dewleta Tirkiye dagirker bi hevkariya pedeke li nava xaka Başûrê Kurdistanê baregehên leşkerî da avakirin hêzên sewqiyatên xwe pêk têne lê li hemberî vê yekê jî gerîleyên azadiya Kurdistanê derb li ser derbê li dagirkeriya Dewleta Tirkiye dixin. Herî dawiyê HPG çar çalekiyên bi asmanî li dijî leşkerên Dewleta Tirkiye qirker li herêma Zapê pêk anîn têkildarî van çalekiyan jî agahiyên zelal nehatin destxistin. Her wiha HPG li metîna çalekiyek li dijî dagirkeriya Dewleta Tirkiye pêk anîn ku di van çalekiyan de jî leşkerekî dagirkeriya Dewleta Tirk hate kuştin. Yekîniya şehîddogan zinar li herêma şehîdê Rojavayê Zapê çar caran ji asîman ve li barakeyên artêşa Tirka dagirker xist. Derbarê çalakiyan de navenda ragihandin û çapemeniya HPG daxuyaniyek weşand û gerîla TV jî dîmenên wan parve kir. HPG da zanîn di navbera 14 û 16 tîrmehê de dagirkeran ên li qada berxwedaniya sergelê çar caran ji asîmanî ve hatin lêdan. HPG diyar kir divan çalakiyan de hejmarên dagirkerên hatin cezakirin û birîndar bûn nehate zelalkirin. Lê ziyanekî mezin gehişte çeper û baragehên dagirkeran. Hem wextî vê HPG bi daxuyanî gücdar agihand ku di çalakiyan li Zapê û Metinayê de hatin darxistin, leşkerekî dagirker hate cezakirin. Di berfirahiya daxuyanî de HPG ev agahî parve kir. Li herêma Metinayê bîstê tîrmehê li dagirkerên qada berxwedaniya serê Metina û Golka hate xistin. Li qada berxwedaniya girê Bahar, girê Cudî, Amedî yên Zapê jî gerîlayan ji 20 heta 22 tîrmehê 6 caran li dagirkeran dan. Di encamê de leşkerekî Tirk ê dagirker hate cezakirin, mobaseyek hate pêkirin, derb li perekî hate xistin. Têkildarê êrişên artêşa Dewleta Tirka qirker ên bi çekên kîmyewî û balafirên şer jî HPG dawiye ev agahî da. 20-21 tîrmehê tunelên li qada berxwedaniya girê FM, girê Amediyê du caran bi teqemenên qedexekirî hatin bombekirin. Heremên Xakurkê, Garê, Metina, Rojavayê Zapê, Hecî Umran jî bi giştî 22 caran bi balafirên şer hatin bombebarankirin. Berîbînerên hêja navenda ragihandin û çapemeniye ya HPG nasnameya du gerîleyên ya ji astarê eşkere kir HPG ji malbatên hêjayên şehîdan û tevahiya gelê sersaxî xwest. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG nasnameya du gerîlayên şehîdê eşkere kir. HPG têkildarî şehadeta gerîlayan ev agahî parve kir. Şervanên Yêjestarî hevrên Merûnahî û Arîn 16 Hezîrana 2024 de encama êrîşa dijmin a li hermên parastinên medyayê şehîd bûn. Tevlîbûna me herî ya bûyî sedem kes xor tevlî bibim, yek jî hevalên şehîd bûn, hevalên min destpêkî nas kirî. Ji bo wî jî yani heya vê derê jî yani ewldanê me çi bam hem keda serokatî hem jî keda şehîda xwedî deke. Navê min Arîn Miştenûr e, vanê dayî bûme.
أزمات جبل باريس مظلومة 2014 تبليبما يعني سببتها تبليبما مش از برای خباندوم تبليبو ددا خویانی هپگیدل سرتی کشتین و کسایت شهیدان افتشتهات گوتن هفری روناهی سال 2014 لدیجی ظلم و زورداری دولتی جوان تبلین ناور رافین گریلا بو سبب اساسی اوسا من تبلیبون خو خوردتر کن به تبلیبون خو یا اکتیو رلیشیانا گریلا خودی درکت او بوتی کشرکی لهنگه هفری آمد تی کشناج نیده رولا پیشنتی گرتو سکنکی بی همپانی شانده هفری آرین جیلوانی دمالباته که ولاد پاریز دهادنی به قهرمانیا گریلا به تایبتی جبر خدانا دستانیا کوبانی باندور بو او 2014 بری خدا چین کردستانی به تبلیبون خورتی کشنه که مزن مشان دو جهمو هفری نخوره بو میناکه تیجی راستیجی رولی مسئول که بسم ملی راستیجی سا اتشا کابین راستیجی مبرس راستیجی هپگید زاویه جمالباتین هجاین شهیدان و تواهی گلی کردستانی ولاد پاریز را سرساقی خوست لگوری دا خویانی ناسنامای گریلان شهید و هایا وسیله دوران بناسنا و روناهی دلخوین لوانی شتایک بویا 16 حزیران 2024 لهرمین پاراستین مدیای شهید بو او دیلان اوکلو بناسنا و آرین طول هلدان لوانی شتایک بویا 16 حزیران 2024 لهرمین پاراستین مدیای شهید بو خلکی گندواری دربیسی جی شروان هیزن سوریه دموکراتیک قصد خالد جمال حسین به مراسمه که آخر کرد. شروان قصد خالد جمال حسین 20 ترمه دمال سر ارکا خبو لباجار عمود شهید بوم. جبو آخر کردن جنازه شهید خالد خلک باجار دربیسیه لگورسان شهید رستم جودی یا لگوندی برکوری کمبون. ده مراسم ده کسین آخرین دیار کردن کو گلی حریم باکور و روشتات سوریه جبو یکیتیا ولاد و پاراستنا و جان خو فدا کردن هر وها سوزا دوماندنا ریا شهیدان تام سوگر کردن سرکفتنیدان پشتی آخفتنان وثیقه شهادت یا شهید خالد هات خواندن و راد استعمالات هات کردن شروان مجلس لشکری من بجه سی ایرشین جتین دولت ترکیه قرکریین لسر گندوارین من بجه تیک برن دیرشه ده کشتی و بریندارین جتیان چیبون ده همان دمیده دولت ترکو جتین خوشی گندین من بجه بدشواری تو باران کرن. ایریشین دولت ترکیه داگرکر این لسر هریمه بردوام دکن. جتین دولت ترکیه داگرکر شویدن ساعت 11 ایریشی گنده جراد زی کانتونا من بجه کر. شروان مجلس لشکری من بجه برسوا ایری شاندان و شر درکت. شر در دورا 15 دقیقه دوم کر ده انجام ده ایریشا چتیان هات تیک برن. ساعت 2 دقیقه وی جاری چتیان هول دا بکوین گندی عرب حسن ایمن بجه. لسر برسفداینا شروان مجلس لشکری من بجه شر درکت که در دورا 20 دقیقه دوم کر. ده انجام شر ده چته هات کشتن و هن بریندار بون. هروها چتیان هولدان بکوین گندی عون دادات و تو خرامزن لورجی شروان المجلس لشکری برسفدان و هولدان چتیان هات تیک برن. ده همان دمیده دولت ترکیه داگرکر و چتین وی بچکین گران گندین کانتونا من بجه توب باران کر. نوندر کاندنا مجلس لشکری من بجه لسر توب باران دولت ترکیه و آگاهی دا. توب باران ده هر یک جگندین عون دادات بحیش توپان هاوان دندنی 13 گله هاوان امجلود 10 گلهین هاوانی هاتن توپ باران کرن. بگشتی 32 توپین هاوان و 20 گران هاتن آویتن. توپ باران کرن آگوندین من بجه حتی درنگی جی دوام کر. هجای گوتنیا گوندن کانتورا من بجه انسر بانیان شر هما روژان راستی توپ باران دولتا ترکیه داگر کرتین. بلی لالیه که دولت ترکیه داگر کرد به وان چتین خو ایریشی حریم دیگه لالیه دن جیم چتین خو آماده دیگه جبو دربازی خاکا باشوری کردستانی بکی او به هفکاری پده کره لدیجی گریلین آزادی کردستانی بده شرکرنه هری داویه و جاریم ناوندا چافدری مافی مروان یا سوریه تکلداری ویه که دوچه یک پار وکر او دنوچه خود جی بالکشان زرویه که کو دولت ترک لحریم سوریه کو داگر کرنه چتین خو پرورده دیگه داکو وان چتیان بشینه هرما باشوری کردستانی اولدیش گریلین آزادی کردستانی بده شرکرن. پشتی لیبیا، سومال، آذربایجان و نیجر
وی جاره بری چتین دولتا ترک داگرکر li başûrê Kurdistanê ye. Dewleta Tirk çeteyên xwe yên ji Sûrî dişîne çiyayên Kurdistanê da ku li hemberî gerîlayên azadiyê şer bikin. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê jî ev yek piştrast kir. Çavdêriyê eşkere kir ku artêşa Tirk li herêmên dagirkerî çeteyan perwerde dike û dişîne şer. Ev çete endamê komên El Hemzat, Sultan Murad û Sultan Silêman Şah in. Dewleta Tirkiya li herêmên dagirkerî rewşa jiyanî kambax kiriye, dixwaze biriya pereyan van çeteyên xwe ji bo bercewendiyên xwe bide şerkirin. Heta niha dewleta Tirk bi sedan ji çeteyên Sûrî şandine çiyayên Kurdistanê. Beriya niha dewleta Tirk gelek çeteyên xwe yên ji Sûrî şandibû Nîcerê. Çeteyên gihaştibû Nîcerê jî careke din ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatibûn xapandin û pereyên divê hatiba dayîn nedabû. Niha jî bi fen û fûtan dewleta Tirk hewl dide çeteyên xwe bişîne başûrê Kurdistanê û bi hevkariya pedekê re li dijî gerîla bide şerkirin. Çavdêrî iddia dike ku gelek ji van çeteyan ji aliyê hêzên gerîla ve hatine girtin. Heta niha HPG ev agahî piştrast nekiriye. Navenda ragihandin û çepemenî ya HPG jî bi daxuyaniyên xwe yên rojane eşkere kiribû ku dewleta Tirk çeteyên xwe yên Daişê li herêmê bicih kiriye. Beriya niha jî rastiya şandina van çeteyên ji bo başûrê Kurdistanê hatibû eşkere kirin. Heysit çeteyên ku li herêmên Sûriyên dewleta Tirk ew dagir kirine hatine amade kirin. Nav wêneyê 416 çeteyan jî eşkere bibû. Malpera Spî Medya ku li başûrê Kurdistanê weşanê dike ev nûçe cara yekem parve kiribû. Çeteyên behsa watê kirin piraniya wan di şerê dagirkeriya Efrîn, Serêkanî û Girê Spî de jî cihê xwe girtine. Hîn jî gelek komên din yên çeteyan li Efrînê tên perwerde kirin û amade kirin. Belê li herêma Bradostî artêşa Tirkiya dagirker ji bo avakirina baregehên nû yên leşkerê ketiye nava liv û tevgerê. Leşkerên dewleta Tirkiya qirker bi taybetî diyarkirin ku cihên baregehên nû yên ji bo parastinê vê carî dibin parastina hêzên pedekê de pêktîne. Endamê yenekê jî diyarkirin ku hatina leşkerên Tirkiye di nava xaka herêma başûrê Kurdistanê de beşeke din a komploya pedekê ya ji tirsa hilbijartinê ye. Çavdêrên siyasî yên Helepçê jî gotin armanca dewleta Tirkiye ne PKK lê tunekirina statuya herêmê ye. Artêşa Tirkiya dagirker li herêma Bradostê hewl dide bargehên nû yê leşkeriya ava bike. Ajansa Nûçeyan a Rojnewsê dîmenê keriyên vê hewldanê parve kir. Di dîmenan de tê dîtin ku leşkerên Tirk ji bo bargehên nû yên leşkeriya ava bikin dest bi liv û tevgerê kirine. Leşkerên Tirk dibin parastina PKK de li herêmê digerin û cihê bargeha nû diyar dikin. Ji bilî ku PKK hevkariya dagirkeran dike û antîne ser xaka başûrê Kurdistanê di heman demê de senaryoyê metirsîdar jî çê dike. Endamên yenekê yên navçeya koyê têkildarî senaryoyên ku PKK çê dike û dixe ser stûyê aliyên din yên Kurd de axivî. Xۆی پارتی تووشی حالەتێک بووە لە سنووری بادیناکە هێزەکانی تورکیای دراوسێ و با بڵێن داگیرکەری خاچی هەرێمی کوردستان لەو سنوورە بە ئاشکرا تەراتێن دەکاو دەسوڕێتەوە. ئەم سیناریۆیانە زۆرێک لە پەردەبۆشکردنی ئەو عیبەیە کە لەوێ تووشی Berpirsê ragihandina şêxê çardaniya yenekê ya koyê Kakreş diyar kir ku du armancên PKK ji çêkirina va senaryoyan heye. Ya yekem tesbiyên navxweyî ya duyemîn jî tirsa PKK ya ji hilbijartina ye. Kakreş got, ji bona wê divê xelkê başûrê Kurdistanê bixwe bersiva PKK û li hevkirînên wê yên li gel dewleta Tirk bidin. Endamên yenekeyê koyê Arî Feyzullah jî da zanîn heta leşkerên Tirk a bi kîlometreyan di nava xaka herêmê de beşek di nava komployên PKK de ye. Lê îradeya gelê Kurdistanê ji vê gelekî bihêrstir e, xweragirtir e û gelek qonaxên zehmet derbas kirine. Hۆzێگا شانازەکەی چێتین نیشتمان بسان هەمیشە پارێزەری دەستکەوتەکان دەبێت و li ser mijarê endamê yenekeyê bi navê İbrahîm Qadir jî got li cem dijmin ferqa tu Kurdan nake. Ger em bi xwe biratiya xwe pêk neynin, wê kes nebe birayê me. Wekî din nabe bi nêzîkbûna hilbijartinê re, em sînaryoyan li dijî hev çê bikin. ئێمە براییەکەین زمانمان هەریەکە داگیرکردن لە من ناپرسێت تووچێ و ناوچێ و چ ڕەنگی
دڵنیابن ئەمڕۆ کە بەوە یەکێکەوە دێست سبەی ئەوەی کەشەگرێ طبعا یەکەم ئۆپراسیۆنەکان تازەنین هەروەها لە دژی عێریش و داگیرکاریە دەوڵەتە ترکا داگیرکەر چاودێرین سیاسیین حەلەبچایەکی بەردەک نیشاندان چاودێرین سیاسیین بناوێ محەممەد هەمە ڕزا و ئارام هەورامی دیارکردن گۆهاتنە ئارتێشە ئەردۆغان نەش بۆ تونەکردنا پەدەکەیە ji bo têkbirina statuya Herêma Başûrê Kurdistanê ye got bixwîna bi hezaran şehîdan hatiye afirandin. Belê her sû pênc partiyên siyasî û rêxistinên civakê bi dawxîneke hevbeş êrişên dewleta Tirk yên li ser Bakur û Rojhilatê Sûriye û herwiha Başûrê Kurdistanê şermezar kirin. Aliyan bank li hikûmeta Baxdayê û hêzên niştimanî yên li Iraqê kirin ku li hemberî binpêkirin û sûcên dermirovê berpirsiyariyên xwe yên mirovî û qanûnî bicihbînin. Sû pênc partiyên siyasî û rêxistinên civakî yên Herêmê têkildarî êrişên dewmdar ên dewleta Tirk dagirkir li ser Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê û Başûrê Kurdistanê daxuyaniyeke hevbeş dan. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku dewleta Tirk li ser komkojiyên li dijî gelan û civakan ava bûye û heta roja îro li gorî heman zihniyeta şofînîst tevdîgere. Partiyên siyasî û rêxistinên Herêmê gotin dewleta Tirk bi hinceta parastina ewlehiya xwe ya neteweyî û şerê li dijî Partiya Karkerên Kurdistan PKK êrişên xwe yên li ser Herêma Başûrê Kurdistanê û Iraqê didomîne. Weke nûnerên partî rêxistinên civaka sivîl gel û tevahî civakê em êrişên sîstemîk şermezar dikin. Em bang li hikûmeta Baxda û hêzên niştimanî yên Iraqê dikin ku dawî li êrişên hovanê yên dagirkirînê bînin. Herwiha bang li civata navneteweyî û saziyên wê têkildar jî hate kirin ku tevahî tedbîrên pêwîst bigirin û pêkhateyên Iraqê biparêzin. Dawiyê sû pênc partiyên siyasî û rêxistinên civakî yên Herêmê li dijî kiryarên dewleta Tirk dagirkir pêştgiriya xwe bi gelê Iraqê re ragihandin. Beriyan ha bi hefteyekê bû li Silêmaniyê li dijî serokê şaxê pedekî Germiyanê Ekrem Saleh hewildana suîqastê hatibû kirin. Piştî wê jî hema pedekê bêyî ku lêkolîneke li ser êrişê bike bi yek carî PKK bi pêkanîna vê êrişê sojdar kiribû yek ji endamên pedekê şaxê Germiyanê ku ji ber ewlehiyê ya canê xwe nexwest navê xwe eşkere bike hûrgiriyên rastiyên li ser mijarê bi raya giştî re par vekir. Ev kes dibêje dixwastin ji rewşa alosya li Herêmê Sûdê bigirin û PKK bi vê êrişê sojdar bikin. Di pazdeh têrmehê de li Silêmaniyê lê dijî serokê şaxa PKK Germiyanê Ekrem Saleh hewildana suîqastê hatibû kirin. Piştî wê jî rayedarê PKK bêyî ku lêkolîn li ser êrişê bikin heman bi carekê de PKK bi pêkanîna êrişê sojdar kiribûn. Lê derketa holê ku talîmatê kuştina Ekrem Saleh ji aliyê yek ji berpirsyarên partiyên Muhammed Ertûşî yê bi ser PKK ve hatiye dayîn. Yek ji endamên PKK ya şaxa Germiyanê ku ji bo ewlehiya canê xwe nexwestiye navê xwe eşkere bike têkildarî bûyerê gelek agahiyên girîng par vekir. Kesê şahidê bûyerê diyar kir ku Ekrem Saleh bi hinceta gelek caran agahî bi istixbarata yenekê re par vekiriye hatiye hedefgirtin û ev tişt got. Muhammed Artûşî duwazdeh têrmehê li Mesîfê bi komên endamên parastinê ya ji pênc kesan pêk dihat re civiya. Di civîna jalî Artûşî ve hate rêvebirin de fermana suîqastê hate dayên. Suîqast jaliyê endamên parastinê Mehmed Zêranî û Resul Bextiyar ve hate kirin. Ji ber parastin û mîtê li Herêmê gef li gelek kesan xwariye kes newê re biaxive. Endamên PKK diyar kir ku sedema hewildana kuştina Ekrem Saleh ji ber peywendiya wî ya bi yenekê re bû û got wan dixwestin ji vê gengêşiya Herêmê Sûd werbigirin û kuştina Ekrem Saleh bixin stûyê PKK. Em rojhilata navîn dewam bikin bi taybetî piştî ku êrişa İsraîlê ya li ser bendera Hudêda ya Yemenê vê carê
پیامین هینا مترسیدار دردکهون تیگوتن لکلکا اسرائیل و جاری دولت یکبین آمریکا و انگلیستان جیم ایریشی دو باجارین یمنی کردن لدیجی حوثیان ایریش پیکانینه هم وقتی وی که جه حزب الله لبنانی برتک درکت و گوت ایریشن لدیجی حوالبند وانین حوثی ین لیمنی روشکی مترسیدار بی بخارم بدا آوا کردن لکلکا وی که جیم سکرتری گشتی یه نتوین یک بوی آنتونیو گوتریز جیم جارا کردن لسر روشه فکارین خوانی زمان. اسرائیل ایوارا شمی ایریشک هوایی بر سر بندر حدیدا یا کل پراوین بحر سور آدبن کنترل حوثیان دیه. رایدارن یمن راگهان کت ایریش ده 6 کس مرن زیده 8 کس جبریندار بون. حزب الله لبنانی هشاری دا کو ایریشن اسرائیل ین کل حوالبندن وین حوثی لیمن دکن آرمانچ نیشانا رب شکی مترسیداره. کوما کو ایران پشکریا وی دکه د داخویانی خود گوت ام باور دکن کو اف پینگا و احمقی یا دجمن سیونیست دسپیکا قونوخ کنو خطرناک پیفچونی اکو جتواهی هرمی پرگرینگه. هر وها حسین یمن راگهان کو باجارین هجایین لسر سینور عربستان سعودی و حدیدایین لپراوین بحر سور جالی بالافرین آمریکا انگلیستانی و هاتن آرمانچ کرن. لگوری نوچار تلویزیون المسیرا یا حسیان بالافرین شرین آمریکا انگلیستانی لحرم باحیس آنابچه میدیا باجر حجی دو ایریش بیکانین. هر وها دنوچه ده ها دیار کرن که آمریکا انگلیستانی 4 ایریشن هوایی برن سر حرما راس ایسا یا لنابچه الصالف آب باجر حدیدایی یا لپراوی بحر سور. آمریکا و انگلیستانی هیجی تیکلدار ایریش داخویانی ندانه. حسین یمن ین کو ایران پیشگیری وان دکه دانه سبب بالافره که به مروف ایریش پایتخت اسرائیل تل آویو کرن. دیریش ده کسک مرگل کس جبریندار بون. اسرائیل دو ایواری لبندر حدیدا یا کل پراوین بحر سور آدبن کنترل حوثیان دای ایریش که هوایی پیکانی. لعالی دن سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونی گوترز دیار کرد که او جبر ایریشا اسرائیل لسر یمنی بفکارن. گوترز داخویانی خواه لسر مالپرا نتوین یک بوی ده ایریشا اسرائیلی یا سر باجر حدای ده یمنی که بود سدام مرنا 6 کسان و برینداربونا زیرتر 8 کسی نرخان. آنتونی گوترز دیار کرد که اسرائیل برپرسیاریا ایریشا 20 تیرمی کرد سرخواه دیار کرد که ده ایریش ده بینسازی الکتریکی ضرر دیتیه. گوترز دیار کرد که او جبر ایریشا اسرائیل یا لیمنی بفکارن دیار کرد که ایریشن بویرنگی لحرم مترسیا راگشی چی دکه. بینرین هجا که جوه بریا ترامپ کریه نزانم لیا دیاره که ده هلبجارتنا سروکی دولت نیبوین آمریکایی ده سرکفتنا ترامپ جیا آلیه دموکراتان نیزیکتره جبر که هری داویم بشت رخنه انتون جبو بایدن هاتن کرن ادیم بایدن جی باوی که اشکره درکت پیشا چپا منی او گوت او ده هلبجارتنا نامزدیا سروکماریه یا آمریکایی ده نامزدیا خواه پاش دکیشن او ده چاوی بایدن ده جی جیگرا سروکاتی کمالا هیرس هیج بو دموکراتان و دخوازه ده ریگبریا به ترامپ ره کمالا هیرس ویه که بکه ترامپ جی دبیشش خواه بایدن ند دنگا ویده بو و ند کاریا ریگبریا من بکش برویه که کسی که دنج دموکراتان وره بلکه ریگبری هنه که دن خوشتر با. سروک امریکای و نامزد سروکاتی پارتیا دموکراتیک جو بایدن راگهاند گویی بوشاندنا نامه که لسر حساب خوی مدیا جواکی جنامزدیا خوبک شیعه. جو بایدن راگهاند گو وک نامزد سروکاتی پشگیری ددن جگرا سروک امریکای کامالا هاریس. بایدن دنامه خود دیار کرد گو بریارا گویی چاره مهی بریا هلبجارتنی دایه جبو باشیا پارتی ولات ویه. بایدن جبر پرفورمانس ویا خراب دنیقاشا تلویزیون ده به هفکار خویی کمار پاریز دونالد ترامپ را ده داویا حزیران ده ده بنزخت که توندا دموکراتان ده بو گو بکشه. Every month we honor the women who shaped our nation and our world through their vision, courage, determination. بایدن دنامه خود دیار کرد گو سروکاتی رومتا هری مزن آجیاناوی و گوت. هرچند مبستا من او گو از جاره کدن ورم هلبجارتن لی از دفکرم گو جبو برجواندیا پارتیا من ولات من وکشم. جو بایدن بری گوتو بو گوتهن خوده دکاره ویش پیشبیر که وکشینه و دوره تقص کر گو او دکاره بفکره گو هگه پیشبیر که کوی
یا تندرستی هبه او دکاره بکشه. To state the obvious, women are half the population and underrepresented across the board, but not in my administration. بایدن هر وها گوت ایرو از دخوازم پشگیری خویا تمام پیشکشی کمالا بکم گو ای سال ببه نامزد پارتیا ما دموکرات دما کمونیه و می ترامپ تک ببن ورن ام بکن. کمالا هاریس گو پشگیری بایدن ورگرد گوت چیش دسته من بی ازی بکم گو پارتیا دموکرات ولات ما ببه یک دا گو دونالد ترامپ و روژه با تندرو پروژه 2025 تک ببن. جهل بجارتنی را 107 روزمانه امی به هفره تکوشین و به هفره بسر بکهون. Vote as if your life, your choice depends on it, because it does. اروها هفرک بایدن یه پارتیا کوماری دونالد ترامپ لسر پلتفرما مدیای جواکی یا تور سوشیال برسیبا بریارا بایدن آوکشینا جپیشبرکا سروکاتیه دا. ترامپ گوت جو بایدن خاپینو که نمناسب گو ببه نامزد سروکاتیه و بگومان او نمناسب گو ببه سروک قد نبو. بایدن جبیلی درو نوچین سخته و لیجیر زمین خمایی و سروکاتی دست خست. هر کسی لدوراوی دکتور و مدیای دزانی بگو جهاتی اویا سروکاتی تونه یه لیعمه تابل زرارا گو بایدن کری سراراز بکن. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. Thank you, Michigan. Thank you very, very much. بله بینرین هیجا پشتیوان وچان جی نها توران وچین من جواکی اکو حوالی مچن وچین جواکی آماده کرنه ام بهفرلی تماشا بکن. اکادمیا زانستین جواکیه ریبر عبدالله اوجلان آلو باجار حسکی هریما باکور و جلات سوریه اف 4 ساله آنالیز نرخاندن و پرسپکتیف ریبر اپو کوم دگه. پشتیوی خباته نهبر هم به زمان کردی و عربی چاپ کرن دناف ده بروشور و پرتوک هنه. اکادمی سال 2020 ده لهریمی هات فکرن اندامین وین ویزکار روشنبیر و لیکولینرن مجارین کود پرتوکن ریبر عبدالله اوجلان ده هاتن نرخاندن ناوروکا گلک بر همین اکادمیه لگوری اندامین ریبری اکادمیه کارو خبات وان جبو در خستنا بر همین دن این ریبر عبدالله اوجلان و درباری ویده بردوامن. ببونه سالوگرا 41 آدم ازراندنا کمونیستی کردستان پارتی KKP لناوندا پارتیه یا لقام شلو جعالیه نونرین پارتیین سیاسی و سازیین سیویل و هات سردان کرن. سکرتری گشتیه KKP نجم الدین ملعمر و نونرین پارتیه میوان پیشوازی کرن. هجای ببیر خستنه یه که KKP دبیستو دیه تیرمها سال 1983 لروجاوای کردستانی هاتو بودا مزراندن. ایرو مجلس آگلا کانتونا ممجه جوینک آسایی جه اندامین خورل درخست. جوین لهولا مجلس آگل یا کانتون پیکات لجوینه ده گلک نقاش و پیشنیار هاتن کرن. لداویا جوینه ده زهير شيخ سعيد وكي هفسروك دستيا درائي وجليلة سعيد ومحمد شبلي هفسروك دستيا انرجية هاتن هلبجارتن. بله بینرین هجام لبردگیشین داوی بلتون آخوی ساعت هفتان او دبیشین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنوا خیر و خوشیه ده ارشاد و باختار.